Ya wa wali ya marumba bana ya wasite ayo marumba bubo wa ibu mwene mu ya amaina gange nti nize dikusooka Samuel Higobero era Higobero omukubali bebagamba zera ndi mwiduku mpirano tebiro bana nti neidinda eri olugudo Kigobero road neigange eri Kigobero road kuba Kigobero n'abamu kwabali ku lusegere lwa Luba mpera na dada wange bahamugamba kati nzo isitoleyo dada baife bamala bafuna akatabo kano kebagandika mu history ya Luba niya kabaka mwanga kumusindika eno gema abaidu baje batumbe kunsido okuliya era nga gano gebapakiranga okwatola gano okwatola Mwanza okwatola Mwanza paka Mombasa paka Amerika kati nze byobuwangwa byankaka okwira eno mu itaka lya Luba kale mpirano era kibiro obona ntize amaina go ize bitukwa mati yanga ndimusada muisemuna wanokolawo banoze ndi muisemuna era ndi mulangira kitonde kino nsaba kikulakulane kibe kyaba bulambuzi abantu baide bakibone kitonde kikulakulane n'obuna busagambe era bufune enkabi
bino nayongera okwaniriza lekwasiprib maama waife atwala ebyobulambuzi mu Busoga. Maama wange Eden Namutamu ntwala okuwa ebyafaayo ebyolusozi luno lwetuyidyemu. Mawuuta ayida ki okufuuka Mawuuta. Nze yana ali kwogera ndeetebwa amayina gange Kituuma Samwiri, ndi mutabane Wanguli Mukadanga Yokaana agalamire gano eyali Luba, era n'aba mwidukulu wa Luba nagwe Ligombye eyafuuka ensonga era n'ensonga etukunganiza ng'ab'amasaza amayina kwegatandikira nago Ligombye Luba asooka, era bano bobona nga mukulu wange Jofule Mukadanga omukyaza kabakyaza ngaeko badali kutambuliramu. Maama ntwala okuwa ebyafaayo. Nze amayina nga balikuba eti Kituuma, nze gubagulikamu ekidaada ekikulu ekyadaada waife bamwetanga Kituuma. Kituuma yasaabala ng'abita ku maadi ebiseera ebyo yenanda leke Victoria yali kafuka leke Victoria ffe tukola tuti mu byafaayo yabita ku nanda waidanga asaabala n'eryato eryo balyetanga Walukiiriri, era mu lyato omwo yali muni muyambiwe oyo yali Lugonda, oyo gwe tweta mwise Lugonda. Mpekano baida basaabala bafuluma ebukonge ewaigala abo bavuga mu bamaze okulandinga batuuka ebukaleeba. Mpekano ebukaleeba abo nga bali kuva Bulimo Kyagwe, bafuluma Bulimo Kyagwe nga baida nga basaabala batyo okuyida eno ebusoga. Mpekano batuuka abo ebukaleeba omusajja mukulu oyo dada waife Kituuma tiyayendanga kuliira makaya, yali musaada era yeetwika ebintu bye ng'ebyobuwangwa ebyo yali neifumo yaba n'obusaale yaba n'enva. Bukyayo bwe yasinziiranga yayida okuyiiga. Mpegano bwayida bwe yali ng'ali kuyiiga yatuuka mu kitundu kino bwe twemerere Mawuuta. Ndi kujja kubaga lwaki bali beetawo Mawuuta. Mpegano bwe yali neifumo yabona ensolo etaategeerekeka. Mpegano bw'asuula eifumo ati bano yaba n'abamboga baali bamuliku batandika okulumuka mpaka lwalumuka mu kitundu bwe yafumita bajja okubona tibaira kubona nsolo eyo, era n'eifumo bwe yalisuula eifumo eryo lyabanga libuze. Mpegano bano baali bali kwida abamboga baka eifumo libuliirega. Mpegano olusogo olwali olweira baka bati banaye ekibuusa eifumo lyaife kiki banaye eifumo lyaife kiki ekibuusa eifumo gano liziragwo tiriri kuboneka. Eyo n'eriina Mawuuta eifumo eryadada waife Kituuma bwe yali afumita ensolo eifumo eryo lyabula n'ensolo tibaire kugibona awo bagafu eriina Mawuuta kuba eifumo lyawuutibwa bubuutibwe lyabanga libula lityo. Mpegano era n'ekiseera ekirala ekyo bano abambowa bwe baali nga bali kutambula bati bajja okubona eifumo eryo bwe baali bafumite bati baabona maama nga liga ekintu ekyali nga kirambaire ku lubaalebaale aye nga kiboneka bulungi nga kinirira bakuba kiki kino ati gulinga munya bale kyova bakuba abambowa bandi ati mukama waffe asse munya basse munya ndaba munya. Eyo ensonga lwaki bananga abambedda n'abalangira ababuna owaluba abayise muna eriina kyebakuba ati abo bayise muna bava ku kire bali kibeeka nga bakati basse munya guno munya nga babona ekintu ekinirira kiti kyali kiboneka bulungi eno. Eyo n'ensonga lwaki eriina abayise muna okukwerivwa abalangira n'abambedda butisaidi oyosigala nga tuli kutambuliramu. Era maama olusozi lunga bwenambulwire nti ensonga lwaki eifumo lyali libulire gano lyawuuta era lyabwe bakati liwuutibwa ngano gamera okwegamba ekintu bano bobona dada waffe kyeyakola yasemuka n'eryato Walukiiriri na buli kintu. Mpegano olusozi luno maama lulimu ebintu ebyobulambuzi bitali bya nsambo ndala. Ono Mawuuta nayitibwa ng'omusaada wabula Mawuuta ali ni mukazi we gwe beeta Kyando, era ekyando awo niwa Bishop Hannington, era maama galiwo n'ebyobulambuzi ebindi nga woteri y'amaanyi gye watuteerawo kubimu ebyobulambuzi ebigayitaganya ne Busoga. Era ekyando ife gana abayise muna tulina engombe ekuba nti olwemba lwetula tuti omubala Mawuuta ekyando tyenda mukazi kunooma bw'onooma nkusamba male waira bwetonda azemaani nga Mawuuta nga bwakola
ng'omusaada yasigala nga muvumu yakuba ati nze tiringibwamu eyo nensonga lwaki mukazige aligala ekyando maama oyo ni Mukamabuuta mpagano Mabuuta mwene luno ng'olusozi alina akagaali katambulirako era abaidukulu bobole banga bakungaine nga balina endwele egibaluma n'ebintu ebitali bya nsambo ndala baidagano bafuna obwibuka era bafuna okuwozebwa ng'ebintu bebeni kujana okunulala amanga era nga gendogerera akagaali ka Mabuuta ni kano akakyeme gano Manga Mabuuta Mabuuta tujajayo wabbe tujajale tumulamuze ne dada na ate ngo ile walojo noyo era go baye batayire gano mpagano lusozi no maama lulimu ebyo bulambuzi bingi dada wepo yali nga asumuka okuvwa ebulimo ekyagwe okuida kuno komenti muntali kwati yali n'eryato baleta walukirire eryato eryo maama obanga oni olusozi luno noje eryato liribo era n'enkasi eno yebakubanga yona eribo eryato lino walukirire lolibo nange bwelifanya nga weliri ekirala olusozi lwaife luno maama luliku abakuumi bwebanga etuuse esaawa endala n'ekitundu ono tuli ku nengo era abataka abasaba etololera lubona ekiwa kiwe kase tukasaba ndala kitundu eyobwire takola bulumbagani bona ku muntu wabula singa omuntu avwere naleta ebintu byo nebitatuukirire oba ebyowongo ebitategerekeka okubikolera muno engo eyo etawo security era yamutako obulumbagani wabula gasira olusozi luno kulokodaliramu nga kugamba tafunye lukusa oba yabalutwala ekintu ekirala maama omugeni waife omukulu n'abagenyi bona olusozi luno lulimu emiti egikulanga eidagala era mu miti gyenenumikirizamu muno mulimu omuti wabula olw'ebyokwenda for security purpose tisobola kulaga gano bantu saaga dino aye era wempanga tirimbi lyokubya omugongo omuti ogwo guliwo ng'omuti ogwo singa omuntu guliko obulezi obw'endawulo aye oli wabanga alina obusungu bw'ekibuubuufu n'abukolesa mu bukyamu osobola okutta omuntu kwegamba n'okutombula mu bwesi singa otema omuti ogwo n'ogutolaku olusaga lwako n'ogukuba olwoti omulundi mulala nga tomuyizizaaku otazunza ndoki endi watasobola kugwa nga tagwira mbula mu bwansi era omuti n'omulala ogwo bw'ogutola tosobola kugusonka mu muntu lugambo n'ogumusonka mwoti awobwo oluleesera nga bwendi kwogera tasobola kuzunza ndoki nga tagwira mbula mu bwansi so olw'ebyokwerinda maama ogwo omuti gusigala nga gwakyama era gulagirwa bantu bene ab'obuvunaanyizibwa abategeera nti kwegamba ono tasobola kukolesa kintu kino mu bukyamu era olusozi lwaife luno maama luliku ebyafaayo badada baife abo balinga nga balininge batuukira babanga babeesa bw'ojja ku mutwe okwo kuliku ekyeso kiri kwibaale ekyeso kyene kiri okwo kwibaale kuliku ekyeso ekyo ge balinga nga beesa era ku lusozi kweno okwo kwabaako ensulo ensulo eyo maama bw'obanga weetolera olusozi n'okwira sayidi eri ensulo eyo tekaliira esigala ng'ekulukuta amaadi okuva ku mutwe okwo yakulukuta kwegamba nga gakulukuta gati era tekala ensulo eri kweno okwo badada mwe basenanga amaadi ne bakolesa era ne banwa era n'ekintu ekirala ekyo kuliku ensubwa ey'eminwa ebiri era nga yakolebwa mu ibaale lino era nga nsubwa yeene ya minwa ebiri eri ku lusozi luno Mawuuta ekintu ekindi olusozi luno maama luli ku Lifaalo hospital nga tunakuba nga gano bwe tukungaine tuti gano ife otubanga twidde okukungana nga ab'ekika oba nga families gano ge tuba twaduga nga we mutuuse gano ng'engoma diri kukuba biki eyo yona idula bantu eyo yona n'okwirera idula bantu wabula galiwo woba ng'obise side eri ne weeyongera n'oba oti oniina eibaale ne weeyongerayo awo galiwo yetweta Lifaalo hospital ng'omuntu w'oveere nti bona alina omugongo gumubisiza bubi ogundi baliko batibane ekirwaire kino kyamaanyi kimulemeireku n'ojja n'olambala bwomu jasi n'olambala mukuko kulenga saawa namba maama ovaawo nga kugamba ng'ekintu ekyo kikoze eki nga kigwirewo era n'ekintu ekindi gano bw'oli kubona gano galuuyiga nigaluuyigale mpegano Mawuuta akyusa enzaalo bantu bangi gano mubamu bali oli yakwatinze bananeza okutabula nzaala bagala beerere banezebwa abalongo n'ebindi ebifaanana ng'ebyo gano aida bwide kyasabye kyabanga kituukira banonenda mirimu banonenda biki ebyo gaba kugamba embeera oti neeyo buli muntu ede yasaba kyasaba yafuna olusozi luno Mawuuta maama lwemereire obugazi bw'eitaka ekazi 10 nga naditi wabula ekazi ede 12 maama nga bw'oli kubona lwetaaga okulidevelopinga mu ngeri ng'eno bwe tusaaga dino bwakyabazinga buli kutukumaakuma nti banange tusimba emiti
obutonde abantu babumazeewo mbagana nabanga ndi kusaba okufunibwa ku ngaka litunsingo yo South Africa type tufune yo paini olusozi no tusobola okulwetolooza eka zede donadona mama ekintu ekindi twaba n'okusaba ono kana kagalinga akamawuuta biganonga ebyobuwangwa bifo kubitumbula gano tiga tuyamba gansawo gakeetaaze kubuku okuzimba oshirayinizi edegasa ebyamanika kugamba nga abantu bavwere kuba neeno yona ekalubiriza ino abantu okwambuka ngeno n'ebindi ndikubera okutoka baba n'ekiseera nabasobola okwambuka buli kyendi kwogera ku kiriyo so mpegano singa tukola nakani eyo gansaawo ne tutaba mukuba geetaaga okuzimbibwa enumba ed'endawulo geetaaga okuzimbibwa ebintu ebitali bya nsambu ndala so maama n'okusaba okwo nze ntwala okwaniriza nti maama tubaaniriza mu bitiibwa byaimwe mwe bali kutambula mwebonage mutambulire era n'okutuuka gano nze ayogera ninze omulangira Kituma Sabiti mutabane wa Nguli Yokana Mukadanga Luba mwiduku wa Luba Nago Ligombye Luba Asoka mama mwebalino mwebalire ira Perano no libuna ono ni chiburu ono ni usiki yetu abaile sido udi alio. Okay, so eno site tukitongoziza na site number 42 eno really baba site eno kabile emaze ku birozi. I'm just amazed kubanga nawudanga empudire nawudira slave trade gatoloza nti byaida ko mubusoga oloza ngo tugere bagamoyo n'ebifebi bya byatukawo babona twebadangira nga muna kilometer 5 ezo kubatekanga empuza abusanga mbemale bati kumadi bagole Mwanza it's really very history kandi bino ndo sata mbaraga singo okwewunya twagabo ine ashaga ndigalinenda ahe kabiri kenda galinenda ekyo na chanda nokubati boti ne taleyo eri omweso so minister mbuda kuira rekwete mutebe na bino so bana usangaire okwiza bogero ku eka sefu ne ibiri doza baba ikwetaga title deed waga government kugura biza kuba betaka ownership ngakweza gukora title deed before bino tandi okusabya kwa bikiriga lukiriga bekiri musoga kiriga bara abantu abana mu Busoga is very rich, Busoga is very beautiful, Busoga is very unique. So please mark it. I now hand over site number 40 and with that we will site the document again to report.
atusangaire webale kutukyaza mama mweneka mwene Busoga mama webale wena kusangaza bantu bo bano mama tuli wano n'abana bitone bana buna mama Kadaga abenda ino mwekubira kumungalo bana bwe tulitambula twidye twazula ebyobulambuzi bingi mubuna muno tubeire nga twidda ekyando wonka aye tugire ebukaleeba twabona abaana baife badadada baife abasaada abaali ab'ekiwago be baatwalanga mu bawanguse bajja bakola obwidu bona tugire ebukaleeba kifo kya byabulambuzi twende obawezayoza mama atongoiza ekifo wale Mawuta ekifo ekyo kityamako eka 15 ekifo kiriko ebyobulambuzi kuliko obulezi obw'endawulo bana tuli bakubiriza mujeyo mulekere okubaawo nga mubonaabona tubwine ebyobugayiga bye mulina tinga ndibwojja n'ogema kwibaale n'osaba badada bakwikiriza waawona bana tubayozayoza mama ebyebitone nga watulagira titulina obizuula era twabitumbula mama ebyebitone biriwo bingi wano e Mayuge mama twende okwebaza nti bana bitone bano bwe babalikola ebitone byaba bikola n'obwenzi babikola nga batairemu omwoyo omulala mama nende okwandulira nti leero tubeire n'omupiira wagati wa Magamaga FC ne Mayuge United Magamaga etebye golo ndala era agitebye ni Mukisa Roja mama nga bwe wasiima nti buli anaawangulanga anaafuna ekikopo yafuna uniformu yafuna ne medo mama ndi kusaba oyikirize batabani babalwikiganga bakuleetere ttiimu esinze ni batabani bo bawangayo atebye bamuwaayo akasente so mutwale ttiimu ey'Amagamaga awali mama abagane uniformu edo de bambaire uniformu edo mama de wababagulire so mutuuke wale ayagala omukaire adumirwe kaona mama bona abantu bo mama bona abantu bo gano gayimbe omya akobye pulo kuba akobye ndisi ono webidongo reka jakuba kwata chekwata mama ayi fayi skofe ni kuba nogera kuba kandi kuba eriyo kana kemba akobati wachikuba wanzita akaka wachikuba wanzita mama siota nyamu siote je baleyo sukayo mu kibira mama mwana igembo ine kibira kubanyo wekastomarira mbyokola na mutu mukwata mpola wala na bakutwekasa oli mukate wali na kibula mukwanoka DJ Polo. Okay. Basaba ni banyabo. Leka tuyise owekitiibwa minisita.
balamwe balenga kuidamu ebalire irala ntambwire ni bagala bange ebiro gino buli mwaka tulonda omwana mu buli saza ajja okwogerera ebyobulambuzi mu bisaza ebyo so nesana okubalaga mwala wange webuna nono omwana ono namugemesa site namba ndala eya Hamilton namugemesa site namba 5 yetuviire Bukaleba namugemesa site namba 3 Mawuta atuga kwogera bingi aye ensonga zaife ntono ekisooka nti bwe twali tuli kulanga tu university nga bwotaba nanemba z'abakongo Mbilia Bell Tabule Alwampo Makiadi ng'akwata olukola kiguwoomye siso niyo yawaako twaira kubaganda ng'obutanda olubula aluganda ku mukolo gwo bakati omukolo gufiire atwakoba ati mbaago omusoga bwayemba tibiwooma mboine ntibiwooma nolutwansalawo nti tujje tunoonye talanta eziri busoga ez'abaana ab'embi abasana ebisaano n'ebintu ebindi era mubaboine tuli nabo titukwetaaga kuipootinga abantu kufeere tuligoma abaganda nabakonga titukwetaaga kuipootinga buli kintu ifirano busoga era ndikwendaza okukozesa mubaboine amagye gabaire ano gagamaani ino so eyo nekintu ekisooka okuna talanta eziri busoga tuzitumbule tutuke wonawona wetagisa era ndikwenda okubakobera imwe abatalanta ezo kiekyo mu cabinet tujja kuteesa ku iteeka eribaddansa ya copyright okulirongoosamuku era ndikusaba nti munsabire musobole okuzikiriza aba cabinet okola kyemwetaaga ebyo tujja bikola ntyo era mulikuzanga mutukaka tusomamu bwenesetinga ebibuzo benja okubuuza nakiki enja okusengeka ekibakubaalije bubagaine mujana jona muko eteeka lyaife ekyoferaano tujja kutambula ekyokubiri nekyokutumbula ebyobulambuzi bana busoga kajogera mu lusungu busoga is beautiful busoga is great busoga is unique tibonanga kifaano kibusoga enaku zetumaze muno nga tulitambula buli saza liri unique sisazirimu ekintu ekyokwewunisa era netwogerera twakatoza site 42 mu busoga tetwali kuzimalayo twabale busiki bakati akobone katono ino ebisigaire bungi byokali kubona tuwike ebuna era kyawatukobi tukali kujja kigulu tukali kujja bugweri tukali kujja bukooli tukali kujja mubizibu ebindi ebigabula tukali kujja so byonna byona ebyo ekigendererwa tubitumbule babimane tutandika okutunga bizinesi ey'okukyalo tukwenda okuba example twali ebusiki ekifo twasooka okujyamu kusande eweire ebyo engeri ya botanical garden eka 8 edekyamira ekimaze emyaka 12 nogisingawo omuntu eyasooka yafa nga emyaka 15 yalalabira ekiribiro ekyo kibulesobolawo namunsi aye twatukayo twayagana nga bazira kyafa obulezi obugabugabe twakobangwano eyo nti kale bakulobera okutunda obulezi aye at least tawo get collection yali ku mulyango mulyango omukyajinga omutwalo gwonka otakyajinga kine omutandika yaloola kyakusaaga aye engeri etwajjayo era nakaana kati bana ngawutire ano n'abazungu bajja kumanya ekiri gano kati tututemu amagezi tubawo obulezi twakobera formula yaife mfana mukoba nti mfulano omutwalidaalo mutwalo olunaku olwasooka yafuna mitwalo 35 Tuesday last week gatwakakwayo ku Sunday so kuba ekifaananyi gyetuli kujja mulako nga tubogera okumanya ekinafamu nga abazungu balinganyiriza kukyala eyo bifo binebyo byonna nafuna bitatisa okutumbuka aye ekiri interesting bayagana nga gatulambire ku kyalo okwebafumba bakateeko n'okuzira ku nkoko bakateeko kwebiro ate mutokereko enkoko abatala babika enkoko bafuna mane lweno olwo bakatuziraku embuzi kuno ate abonga ate embuziriwo bawuuza embuzi
basiba oba bali kulya abalenzi bafuna sente kati ndadde olwo ekibira afuna emitwalo gya 35 abakyala batundeko bafuna sente emekatidi ab'emusonda batunda on the same day sente zabagana ku kyalo ekyo tetulikwenda okukola mu kyalo kino nti sente zena twagananga mu kyalo n'abakoba nti ekigaireku kutaba abantu bebatyama kutaba abantu bebasula ntano nga tukize twagireere enankani ekikalu okuva mu tawuni enamutumba okutuuka ekikalu wala ezirakusula ezirakutyama nakati nga nomperano bana tufune title deed aye tewawo okusula twawo okulya omuntu akabeereka gitya ajja kusiba kikalu olwaleero asibaawo alyawo ali kutasente mu kyalo ate bwe mulongosa amayumba gaiwe buliza ku abantu nti abasungu bano n'abajafani n'abandi abayiga okutukyalira ebintu ebya hoteri babinalo bebambulizo aye nobanga olongoseza akayumbako bulungi okamaire bulungi kayonzo omusirankukuni mulimu ekitanda kyangada omusugada akwati nateeka okusenda kyengada akikubera ekifaananyi awoleze waibwe ntibana nateduka kuno nateduka endolo daida era mwize mukibona ngaleeta abayini wokola bulungi kinabiro ekyo enyuma eyo yakati nabira kulikuli omusana nga guli kundoja eyo nanga kyakwewunisa so ebyo ebintu simple things byetusobola okukola mu kyalo kyaife bireeta sente kyendikwenda tukole omusoka muno era nkubya bababa bano bonabona nti tulina okusekera title deed defebenabeera mama mwami owuli ndi baino kansirasi wa kansira mwide ndikwenda okubasaba okuyamba bababa bano saiti dona zene zira ku byapa bayambe bafune ebyapa kubanga bwetunasaba gavumenti okubisapoti bazakwata yetu kuliko kuna sente ekyapa kiriga gavumenti ezakuta kitu kizira ku kyapa nolwe kimuyamba abantu baife bakola ensonga eyo ntale mwabebuza bana leero mbwene ebintu ebyekyewuuno twasoma ku slave trade ng'ogiwulira Bagamoyo Hodigana natambula kati imagine nabakaba najigana okubona batwalanga abairu West Coast gibeta Gold Coast natambula okubona najeeyo kati kwenda okubona abairu batambulisanga batya nafe naje Zanzibar era kubona kyene ekyo anga tunakyo wano tuwine abantu bebaterekanga abantu mu itaka eyo nga babatereko omwo batwala mupupu babasomosa amazzi baje Mwanza gyetuba olwaleero kiri gano mubusoga kiri gano mubuna lwaki tumaketinga abamerika abatwalanga ababibanga n'abarabu abatemanga abantu baife baide bonetwalanga abantu baife basasula minisente twagane omwami gobetambaganda abaserebe n'ababalatu batwala kozi barwetives be oni kigobye oni bamwetani kigobero abaire yenda barakyuse bona nabo batwala papa okwaja mauta ne baitwa monangako disira watu wanaona kyakwewunisa ebina bina tulina okumaketinga tubone tusolasi so byalene kiri tutamusa okubona nti ebintu ebyo tubitumbula twongere okumaketinga musoga twongere esente mubyalo byaife ne musawuda ife so bana yo ni mission yetu lipu era ndikwenda okwebaza bambamba bako bantu bana butwenda kuza masaza gaimwe bakati amutwe bwalunaku tuje twide era uliona yetu bise waliwo ekyendawulo tetusobola okumaketinga so nde basainda bamawulire umulibuga mukoze ndikwenda okwebaza onabona mutambo ono kubanga bukiseera nsiwa njira idinda ndira kubona byokola njira idinda ndiuva artist so nere numuna webale ino webale kumaketinga bintu ya tourism and heritage webale kukola mirimu gya baba gyatutuma okukola so bananga obwire bugire tiri kwenda kwogera bingi ino omusoga akati okwogera bingi tiri kusinga musango aye baba president aiditugire era aiditugende gye mulikola ndikwenda okubagemya baba kugemya bintu kyeyo president gibaleetere nga ya chiefdom eyebuna ti yokuvuga wenka ya chiefdom
oba otuma omuntu nti gyocekinga omutoka gule ebyoga giritambula gitya pidi mwe litambula gitya eri omukyala ali obubi amunesezirawo amusobola omutaaku ntuse yajja so bituki eri awo kuli kuni helmet kitwende ogo kigo gogwa niwe kyabako okuwemu ekisumulizo tubone nti takuli helmet ekalimukabeera Tame mutekeme ugalo ntaka kuwayanjaba mujomba Mungu ogwo obulirangaku neyanza bangi abakumira ensi bali bagezino ebidaimo musoga mama kadago kalango kino okwaite ebusoga amazimo gikumire okyabazinga yaiziremani abantu twali mukudaga naye kino kikubino kadago kalango kino nakuboine igulo kadago mkyalo tuyambire bine byengudo kino kinene ino kuzwaye uchurubi paka kyalo olwo notekayo ebintu biri bikubino botiruba atime walumbe odi mukubino olwati tuli otitwizire mama ogume mutima ekyalo kyeyanza mani kyabazinga agume mutima mama otembetengeku era omusaiza tuyambire emotoka waleetere enkumu muteeka mama binataka kuwayanjaba mama okyabazinga odi mugezino lwala okuleeta omukungu obulina amasomero gali mangino gayamba abantu bine amadwaliro ebyo bingino amasaza gona geyanzirira abakungu tulina bangi owebukono namubwinira odi musaiza oluba ali anuyena odi musaiza otugede bunya odi mukubino yena ali otatuyambire otukaye mayuge amakadaga webalokola omama kadaga kale twalira mukundi omwana w'omugali otiranganuira